Rekao sam da je muzej konstrukcija, ali da je kao takav simptom epohalne obsesije s prošlošću. To je kako Pierre Nora objašnjava to okretanje prošlošću, kao kult i kao fetišizam prošlosti. To je objašnjenje svake nacije. Svaka nacija ima svoju vlastitu povijest i svaka nacija tvrdi da joj niko ne može ukrasti tu povijest. Pitanje je šta je sad ta povijest, ko konstruira to. Zato što je to diskurzivna konstrukcija, razumijete? To nije, postoji netko tko je odlučio da se priča na taj način, a ne na neki drugi, da se pokažu ti ljudi na taj način, a ne neki drugi. Dakle, tu postoji očigledno, da li je to sad politički konsenzus, pitanje je ko je kuratirao, ko je kustos bio toga, jel? Zato što je on konstruirao povijest, vi ne znate ko je konstruirao tu povijest, ali to je očigledno kustoski projekt. Neko je to sve poredao onako kako je htio, neko je rekao da, dakle, nakon ove priče dolazi ova priča, ova će biti kratka, ova će biti dugačka. Dakle, naravno da je konstruiran, naravno da je autoritativno konstruiran. To nije rezultat nikakve racionalne komunikacije, nego je izraz volje. U svakom slučaju političke, ideološke, u svakom slučaju. Apsolutno, da. Nacionalni identitet je konstrukcija. Da je konstrukcija znači ne zasniva se ni na kakvoj esenciji. Nemate jedan dokument za koji tvrdite to je to i nema drugih dokumenta. On je narativ. Svaki narativ je konstrukcija. Nije nikakav dokument. Narativ nije dokument nego konstrukcija. Diskurzivna konstrukcija. Ideološka konstrukcija. Da. Kao što znate, ideologija nije naprosto nekakav set ideja, ideologija su institucije koje proizvode efekt ideološki. Želim reći da Makedonci nemaju nikakav esencijalni identitet, kao što ga nema ni jedna nacija na svijetu. Dakle, Makedonci se u tome ne razlikuju od Amerikanaca, od Njemaca, od bilo koje nacije, kao što Njemci imaju konstruirani nacionalni identitet, imaju ga i Makedonci. Da li oni postoje? Oni postoje u određenom trenutku historije, nacija nastaje, ona je relativno mlada kategorija, možete tu otprilike nekih 100-tinjak godina postoji u makedonskom, odnosno neke nacije, 200 godina, Francuzi možda malo dulje i tako dalje. Nacija je jedna relativno mlada pojava koja ima svoju historijski moment nastanka, razvoja i institucionalne oblike koji mogu biti ovakvi ili onakvi i koja može doći naravno epohalno u krizu, sa što ja tvrdim da je nacija epohalno u krizi. Ne, kroz vijekove, zato ako smo rekli da nacija postoji, onda dobro, 150-200 godina ili tako nešto. Nacija ne postoji kroz vijekove, nego postoji 100-200 godina. Nacionalni jezik postoji, evo u muzeju se to tvrdi, nacionalni jezik postoji otprilike koliko tu, 100 i nešto godina, jel tako? To je, dakle, kraj 19. stoljeća kad se radi rječnik, kada se to sve radi. Glavni problem nije makedonski identitet, oko makedonskog identiteta nema nikakvog problema. Imate ga u muzeju, tamo je konstruiran, takav kakav je. Druga je stvar da li to netko priznaje ili ne priznaje. To je političko pitanje. To je pitanje konkretnog političkog odnosa moći. To je druga stvar. Zašto u konkretnom smislu kada bi Grci došli u taj muzej, svakako bi to za njih bilo potpuno nešto beznačajno, kao što je možda, ne znam, za Srbe, ove, one i tako dalje. Taj muzej konstruira nacionalni identitet za zamišljenog Makedonca koji se u trenutku kad to vidi prepoznaje. Ko se ne prepoznaje nije Makedonac. Makedonska vlast ima bezbroj argumenata, jel? Ali argumenti nisu nešto
što mi sipamo iz sebe kao subjekti, mi nismo grozdovi argumenata, jel? A makedonska vlast ima ekonomske argumente, ona ima nekakve projekte, ona ima ideološki projekt, kao što je ovaj muzej je apsolutna ideološka konstrukcija, jel? Koja je kao, moglo bi se tumačiti tu ideološku konstrukciju ne kao argument makedonske vlasti, nego kao jedno opće mjesto postkomunističkog diskursa. Gledajte, identitet vam je konstrukcija nacionalne povijesti. Ali osim nacionalnosti, može biti identitet građanina, na primjer. Može biti i gender identitet, može biti bilo i tako dalje. Razumijete, možete imati i identitete koji se neprestano, odnosno raspadaju, jel? Kao što možete gledati taj muzej kao konstrukciju, kompletnu jednu gender konstrukciju u kojoj poput ovih figura, kao što znate, nema ni jedne kobile u cijelom Skoplju, svi su vranci, jel? Tako je i cijela ta prošlost, odnosno taj nacionalni identitet je muški, očigledno on muški identitet, žene su potpuno marginalne, dakle one su na nekoj razini sitnih žrtvica okolo, uopće ne postoje. Dakle, zašto u makedonskom identitetu nema žene? To je jedno pitanje, zato što su tipične te konstrukcije patrijarhalne. Sutra će doći feministička kritika i potvrditi da je feminizam, da je žena potpuno isključena iz tog identiteta i dovešće ga u pitanje, osporit će njegovu autentičnost. Tako da onda će doći neko treći pa će reći, pa kakva je to priča, pa tu uopće nema klasnih odnosa, napetosti između klasa, koje su u tom historijskom razdoblju formatirale osnovne političke pokrete i sukobe. Potpuno je prešućeno. Zašto toga nema? I tako dalje. Dakle, vi možete uvijek osporiti to, ali ne postoji, to nije niti konačna riječ, niti je tu ima išta esencijalno, jel? Nego je konstruirano. On definitivno izgleda kao Las Vegas, on izgleda kao ti tematski parkovi, dakle, tu kad malo pokucate na Novi teatar, onda vidite da su to gipsane ploče iza, dakle da nije zid, nego da su gipsane ploče. To ima taj element, kao što znate, naravno, kulisa, koje su tu napravljene zato da bi proizvele nekakav identitet, koji je, razumije se, to je potpuno, to je u estetskom, u urbanom smislu potpuno sporno. Možete postaviti pitanje šta će vam taj neoklasicizam u ovom vremenskom razdoblju, zašto netko misli da nacija mora imati neoklasicističke građevine da bi bila nacija, to je potpuno otvoreno pitanje, jel? I druge vlasti ulažu u svoje konstrukcije, neka ulaže u arhiviranje nacionalne književnosti, jel? U pisanje nacionalne, u, ne znam, muzeje, vi možete uložiti novce i u stvaranje, u aktualnu intelektualnu i kulturnu produkciju, jel? Umjesto u ove zgrade, pa možete, ne znam, za te novce ste mogli poslati ne znam koliko stotina ljudi na najboljim fakultetima da studiraju, da proizvedu nešto. Mogli ste osnovati, možda pokrenuti filmsku industriju, možete raditi šta god hoćete. Ako ova vlast misli da je to najpametniji način proizvodnje identiteta, ona to misli. Očigledno, narod nije izašao na ulice, nije se pobunio, intelektualna, estetska kritika nije bila dovoljno jaka da to dovede u pitanje. Urbanizam nije urbanistički, nije arhitekturski, nije se subjektivirao u nekakvoj odluci da to zaustavi. Turistički se može možda argumentirati, možda će ovo više koristiti turistički nego nešto drugo, možda je to ekonomski zapravo isplativije, jer je jedinstveno na svijetu i stvarno tako nešto gotovo da nema nigdje, iako svugdje to su iste konstrukcije. Ono što sam rekao, ništa ne postoji ovdje što ne postoji negdje drugdje. Ovdje je samo taj moment nastajanja puno vidljiviji.